Ibu Titi Toto. Buat Mas Angga, bareng Neng Fitri. Pengantin. Bapak Saiful, Ibu Teti yang punya hajat. Ayo Bapak hajat ya, Sun. Yang punya Rapa Production. Buat pengantin Mas Angga, barang Fitri, Kang Dansul. Buat Ibu Teti sayang, barang Bapak Saiful yang punya hajat. Buat tete-tete yang punya belakang semuanya, sarung ibu-ibunya juga. Ibu Teti, urip sun lagi ketiban lintang, gumerlap cahaya sinare terang, dasar nasi sun lagi kaberan, didemedi ning juragan empang. Bapak Saiful yang atur di sabar, ayo dong. Sarang Ibu Teti. Pengantinnya mana pengantin? Angga, barangnya Fitri. Oh, Bapak Saiful. Rasa seneng sun ora kejaga, oli demenan macam sampeyan, wonge bola di perhitungan, lupai sewakan bandeng seempat. Ayo tete disawer lah tuh, sawer tak? Buat Ibu Teti, sarang Bapak Saiful. Asik. Tete saha ieu? Tete saha? Duka kang kula demen sampean, demene kula sampe blek-blekan, yen ora tekan sanja sedina pengantin Angga, kekatonan baik Angga sayang pengantin sarana Fitri. Angga dan Fitri pengantin, Angga dan Fitri pengantin, Angga yang bener kakang arep temenan, Angga ku pengantin, Angga dan Fitri sayang, ku pengantin sayang Angga lagi, lamaran Angga pasti diterima Angga pengantin, dan Fitri Angga dan Fitri nang Angga. Ibu hajat, Ibu Teti sayang, Ibu Teti, Ibu Teti, Bapak Saiful sayang anu boga hajat, Neng Fitri paling sayang.